Choti abakunzi ba ukwezi kwa KTV ndabashuhuje ibihe byiza, ibihe by'amahoro, ibihe by'umunezero kandi ibihe by'umugisha. Uyu munsi tujye kuganira ku ngingo eshatu zonyine. Iya mbere, Uburusiya bwashize, bwashikoye, bwasaze, bugiye kwinjira mu ntambara hagati ya Irani na Israeli. Buraba buri ku ruhe ruhande, biragenda bite, bavuze iki? Inkuru ya kabiri, abarimu batazi icyongereza ntago bagiye kwirukanwa. Ni inkuru imaze iminsi ivugisha abantu amagambo menshi, ariko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda akaba yashyizeho umucyo ku buryo ibyo bintu bigiye gukorwamo. Hanyuma icya gatatu, ibyo bita section muri O level bisa n'ibigiye kuvanwaho. Biragenda bite nk'uko byavuzwe na Minisitiri w'Uburezi uyu munsi? Yavuze iki? Yabitangajeho iki? Ni ukwezi kwa KTV. Niba uri hafi rero, kora subscribe niba ari ubwa mbere, niba kandi usanzwe uri ahangaha sharinga ukomentinge, turabakunda. Reka dutange muri kumwe na Amisha Pro nk'uko bisanzwe. Intambara ikomeye hagati ya Iran na Israel yatangiye gufata indi ntera nyuma y'igitero cyabaye ku itariki ya 13 Kamena 2025, ubwo Israel yoherezaga ibisasu ikabirasa ku cyicaro cya radio y'igihugu ya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kwinjira muri intambara mu buryo bweruye ku itariki ya 22 Kamena 2025, nk'uko iyo nkuru twayibagejejeho ku kwezi kwa KTV. Zirasa ku birindiro by'intwaro za kirimbuzi za Irani, bivuga ko zari zirinze isi ikibi gikomeye. Amerika ivuga ko yaririnze isi ikibi gikomeye ubwo yarasaga ku birindiro by'intwaro za kirimbuzi za Irani. Ariko se Uburusiya nk'igihugu gikomeye kandi gifitanye ubucuti bwa hafi na Irani bwatekereje iki cyangwa bwavuze iki? Uburusiya bwasohoye itangazo rinini cyane rivuga ko bwamaganye ibitero bya Amerika na Israeli. Bibwita ibikorwa byo gushotorana bishobora gutuma isi yinjira mu ntambara ya gatatu y'isi. Bakunze bakwezi kwa KTV maze iminsi mbibabwira nti uko mundeba intambara ndabona wagira ngo ni intambara ya gatatu y'isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko isi iri mu rugendo rubi rukomeye kandi ko amahoro agomba kubanza kuramba. Ariko kugeza ubu ntabwo intwaro za kirimbuzi z'Uburusiya zigeze zigaragaza ko zishe muri Irani. Ntabwo rwose Uburusiya bwigeze bwica abantu, ahubwo Perezida Vladimir Putin yavuze ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro aho kujya kurwana. Ariko se inshuti za ukwezi kwaka, murabona koko batazarwana? Mu kwezi kwa Mutarama 2025 murabizi yuko Irani n'Uburusiya basinyanye amasezerano y'ubufatanye bw'igihe kirekire, ibyo bita strategic partnership, arimo ubucuruzi, ingufu, ubufatanye mu ikoranabuhanga n'inganda z'intwaro. Irani yoherezaga mu Burusiya indege zitagira abapilote, za zindi bitaga Shahed drones, nazo zikoreshwa mu ntambara ya Ukraine. Ngaho mwibaza ku kantu, niba Irani yarafashije Amerika kubasha kurwana, niba Irani yarafashije Uburusiya kurwanya Amerika muri Ukraine, muri kwibaza yuko Uburusiya bwo buri burebere mu gihe Irani irimo ikorwaho ibi bitero bikomeye na Israel ifatanyije n'inshuti yabo bita Amerika? Mwe murabitekerezaho iki? Rero intambara ya Irani na Israel rwose irakomeye kandi Uburusiya buri gusaba yuko ibitero byahagarara ahubwo bakajya mu biganiro. Rero ikintu gitangaje, Uburusiya bushobora kuba burimo kujijisha, bukaba bugiye kurasa, bukaba bugiye gutangira nabwo intambara bukayinjiramo neza. Bimeze bite? Nk'uko Business Insider yabitangaje, icyo ni ikinyamakuru, igiciro cya peteroli cyazamutse cyane nyuma y'intambara hagati ya Iran na Amerika. Ibi byazaniye Uburusiya inyungu kuko bwari buhanganye n'ubukene n'ibihano kuva bwatangira intambara muri Ukraine. Igiciro cya peteroli yo bita Brent ku kagunguru kamwe cyazamutseho 14%. Bivuze ko Uburusiya bubona amafaranga menshi aciye mu musaruro w'ibikomoka kuri peteroli.
hanyuma se ikibazo gikomeye, igisirikare cya Iran gifite ubushobozi bungana iki? Iran isanzwe ifasha Uburusiya mu ntambara ya Ukraine ikoresheje indege zitagira abapilote, izo nabwiye hejuru zitwa Shahed 136. Izi drone zirakomeye cyane. Izi drone zaje kugira Uburusiya akamaro, ariko kubera ibihano Uburusiya bwatangiye kwikorera izayo yise Joran 2 zifite isura isa n'iya Shahed. Ibi bishatse kuvuga ko nubwo bafitanye ubufatanye, Uburusiya bushaka kwigenga kuri tekinoloji ndetse ntibushobora kwizera cyane ko Iran yabutabara igihe bwaba bukeneye inkunga ikomeye. Ese muri diplomasi bimeze gute? Nshuti z'ukwezi kwa KTV, ibintu ntabwo byoroshye. Iyi ntambara yaganisha ku ntambara y'isi ya gatatu. Uburusiya bwatangaje ko bushobora kuba umuhuza hagati ya Iran na Israel na Amerika. Perezida Putin yavuze ko amahoro akwiye kubahirizwa mbere, ariko kugeza ubu nta kigaragaza ko hari igikorwa nyacyo yatangiye. Abasesenguzi bavuga ko Uburusiya bushaka gusa kugaragara nk'igihangange mu ruhando rwa politike, ariko butarimo ubushobozi bwo kwinjira mu bibazo bibiri icyarimwe, ufashe cya Ukraine ukongeraho na kiriya. Kandi ngo igihugu ko ari igihangange burya iyo kigiye muri byinshi birangira cyataye baba. Uburusiya buramagana intambara ariko ntibwifuza kurwana. Iran ifitanye ubucuti n'Uburusiya ariko budafite ubushake bwo kwinjira mu ntambara direct. Reka mbabwire nshuti z'ukwezi kwa KTV, muri make twafatamo iki? Uburusiya buramagana intambara ariko ntibwifuza kurwana. Iran ifitanye ubucuti n'Uburusiya ariko budafite ubusabe bwo gutabarana cyangwa ubushake bwo gutabara mu ntambara. Mu by'ukuri intambara iri gutuma Uburusiya bubona inyungu z'ubukungu, bigatuma bushobora kuba rurebera cyangwa se rureberezi. Uburusiya bushobora gusaba ko amahanga asubira mu biganiro binyuze muri UN, ariko ikibazo gikomeye nuko Amerika na Israel byo bidashaka kuganira. Rero Uburusiya bushobora gusaba ko rwose amahanga asubira mu biganiro bikayoborwa na UN, ariko Amerika n'Uburusiya ntabwo byiteguye pe. Ese birashoboka ko Uburusiya bwakwivanga muri intambara mu gihe Iran yabiciweho iteka cyangwa benda kuyirangiza? Nshuti z'ukwezi kwa KTV, turakomeza kubakurikiranira ibiganiro bikurikira cyangwa se ibitero bikurikira, kuko ubu tuvugana Uburusiya bwateye inkunga Iran ibitekerezo, Iran nayumva akanyabugabo, maze uko tuvugana ubu ngubu Iran irimo irarasa muri Qatar no muri Iraq. Wumvishe neza, Iran iri kurasa muri Qatar, ikarasa no muri Iraq. Wakibaza ngo none se Iran na Iraq na Qatar kari ibihugu by'Abarabu byabigiye kurwana gute, mu gihe ejo bundi umuyobozi w'ikirenga wa Iran yararimo asaba yuko ngo umuryango w'Abisilamu ku isi wamufasha kurwana ino ntambara, kandi Iraq na n'iriya Qatar birimo. Ni ukuvuga ngo ibitero bya Iran kuri Iraq no kuri Qatar byibasiye ibikorwa by'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo Iran iri gutera ubutaka bw'Abanyamerika buri muri Iraq no muri Qatar. Kugeza ubu ngubu Amerika yamaze gusohora itangazo riburira abaturage bayo yuko bagomba kujya mu ndake abona bari muri Qatar no muri Iraq kugira ngo Iran itaba yabihimuraho. Ese ubundi bimeze bite? Ni ukuri intambara ntago yoroshye, ariko reka twigire ku nkuru yacu ya kabiri tutari butindeho. SANDF, igisirikare cya Afurika y'Epfo, kigiye kugaruka muri DRC nyuma y'uko SANDF cyangwa se ingabo za SADC zatsinzwe n'umutwe wa M23. Umuvugizi w'ingabo za South Africa yavuze ko ngo M23 yemeye yuko igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo cyayitsinze. Ayo ni amagambo yitangarije ubwe. Abantu barumirwa baravuga bati ko bafatiwe muri Goma ni gute atinyuka kuvuga ko batsinze M23. Tubibutse ko izi ngabo uyu munsi za SADC zirimo zitaha ziciye mu Rwanda, zambukira Goma, zigafata Rubavu, zigafata za Gakenke, hanyuma zikagera i Rulindo, zigafata inzira zikambuka zigana Tanzania.
aho zijya gufatira indege zivuye bita Chato. Rero umuvugizi w'igisirikare cya Afurika y'Epfo yavuze yuko ngo biteguye kurwana anytime, ngo kandi umutwe wa M23 baje guhangana nabo by'umwihariko ngo bariteguye, kandi umutwe wa M23 ngo urarye ngo urye bari uri menge, ngo kuko ngo ibyo wabakore hara muri Goma ngo adashaka kubyihanganira. Rero biragenda bite? M23 yabayiteguye kuba yarwana intambara, ko bagiye kuzana abasirikare ngo bari fresh, bakazana n'ibikoresho. Ubundi igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga yuko leta ya Kongo n'ingabo zabo arizo zabataye mu mutego, ngo mu gihe bari bagitegereje umwanzuro, kuko byagomba guca muri SADC uko bataka M23 mu gihe arije muri Goma, ngo bagitegereje umwanzuro ingabo za Kongo zarirutse, ngo bituma bagoterwamo, ngo banga kurwana ngo batangiza byinshi. Rero ziragarutse, biragenda bite abakunzi ba M23? Izi ngabo ntizigiye kubamara cyangwa se bagiye kuzimara? Andika muri comment utubwire. Inkuru yacu ikurikira ni y'uburezi ariyo ya gatatu. Kuri uyu wa 23 Minisitiri w'Intebe yatangaje ko abarimu batazi Icyongereza batagiye guhita birukanwa direct. Yavuze yuko abarimu batazi Icyongereza bagiye guhabwa amahirwe y'imyaka 3, ngo bazakora imyaka 2 biga urwo rurimi rw'Icyongereza, hanyuma mu mwaka wa 3 bahabwa isuzuma, uzaritsindwa ngo azere ku muryango. Ariko abenshi bari bafite ubwoba yuko urushaho kuba bigiye kuba mu iki kiruhuko, ku buryo bamwe bari bafite inguzanyo za Sako n'izindi bari batangiye kurira yo kwarika bavuga bati karabaye, inguzanyo z'abandi tuzazishyura iki? Rero yamaze impungenge, yavuze yuko atari ibintu bigiye guhita bikorwa, ariko ngo bizakorwa, kandi ngo abarimu bagomba kubyitegura bagatangira no kwihugura, bagakora amahugurwa kandi bazahabwa impamyabumenyi zigaragaza yuko bakoze amahugurwa y'Icyongereza kandi bahabwa ikizamini bakagitsinda, bazaguma mu kazi, ariko batazagitsinda bazoherezwa mu rugo. Bifatanye n'inkuru y'uburezi kandi, aho Minisitiri w'Uburezi yavuze ngo ibizwi nka section mu mashuri yisumbuye bigiye gukurwaho. Iyi ni televiziyo Rwanda yanditse inkuru, yavuze yuko amasection agiye gukurwaho, ariko ukurikiye uko Minisitiri w'Uburezi yabivuze ntabwo bimeze gutyo neza, ahubwo yavuze yuko bagiye kwibanda ku bintu 3 batajyaga bibandaho. Ngo ubundi umwarimu yajyaga yiga ikintu kimwe cyangwa 2 gusa, ibindi byose abamubaza ugasanga nta kintu abiziho. Ariko icyo bagiye gukora nuko bagiye kwita ku bintu 3, ngo ni science, bakita ku ndimi, bakita no kuri ICT cyangwa ikoranabuhanga. Yavuze ko section yose uzahitamo ugomba kuzasanga harimo n'ururimi, no kuvuga Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Wahitamo mate physique ugasangamo n'Icyongereza n'Ikinyarwanda, wahitamo biochimie ugasangamo Icyongereza n'Ikinyarwanda na ICT. Wahitamo icyo wahitamo cyose uzajya usangamo indimi, usangamo science cyangwa ICT n'izo science. Hanyuma rero yavuze ko kuri 23 yatangarije RBA yuko ngo ishami ryose uzajya uhitamo, ariko uzajya usanga hari igice cy'ingenzi cya science kirimo, ugasangamo igice cya ICT, hanyuma ugasangamo n'igice cy'indimi. Nshuti abakunze b'Ukwezi kwa TV, turabashimiye, turaguma dukurikirana izi nkuru zose, izo mu Burusiya, izo muri Kongo, izo mu Rwanda n'izindi zose tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Kora subscribe, sharing kandi commenting. Turabakunda, nawe utaha. Ni Amsha Pro, channel ni Ukwezi kwa TV aka UK. See you, ciao ciao.